Trump yisaba muri Otan ibigwari. Harya ubwo nabasojera muri aha. Ibihe byiza ko mwese mukunda kandi tubashimira gukurikira inkuru mu nyamakuru kuri Matabaro Empire ku bufatanye na City20 Media Lab. Nanjye Steven City20. Harya ubu murabikeneyera ahubwo reka mbabambuze cyari gituye twegera mikoro hato tudashiduka musubiye inyuma. Umva ibi. Trump yisaba muri Otan ibigwari. Ni inkuru yasohotse mu binyamakuru bitandukanye ku isi kuri uyu wa 20/3/2026. Utese ubundi ibi ni ibiki Otan, NATO, ibi ni ibiki byose? Atese ubundi byagenze gute kugeraho Trump atangiye kwita inshuti ze ibigwari? Nawe utahuri have widucanga. Ibi nibyo binzanye hano kugira ngo tubisasanure tubivugeho byose hano mu minota renze 4 ubuzi ukuri n'imvano byose. Mbaye ikaze. Otan cyangwa se NATO ni North Atlantic Treaty Organization. Uyu ni umuryango mpuzamahanga washinzwe mu 1949. Uyu wari ugamije kurinda amahoro n'umutekano w'ibihugu binyamuryango mu gihe cy'intambara cyangwa igitero cyose mu gihe cyose cyabaho. Uyu muryango uhuriza hamwe ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi na Amerika y'Amajyaruguru ndetse n'ibindi byaje kwinjiramo nyuma bikaba byose bifatama mu bya gisirikare ndetse no mu bya politike. Muri byo twavugamo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Espagne, Norvège, Finland, Suède, Turukiya n'ibindi. Ibihugu byose bifite uburenganzira bungana mu gufata ibyemezo kandi bifatanya mu bikorwa byo kugarura amahoro, kurwanya iterabwoba ndetse no gukumira intwaro kirimbuzi. Intambara imaze igihe ishyamiranye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran mu guhera muri Werurwe 2026 ikomeje gufata indi ntera. Iyi ntambara yatangiye ku 28 Gashyantare 2026 muri uyu mwaka, aho Amerika yifatanyije na Israel bishora intambara ku butaka bwa Iran. Ibi byatumye Iran nayo igaragaza icyo ishoboye, ari nako isubiza igaba ibitero kuri Amerika ndetse na bimwe mu bihugu by'inshuti zabo mu karere. Ibi ngaho bidahagije, yanafunze inzira y'ingenzi ya Strait of Hormuz, uyu ukaba umuyoboro uhuza Gulf of Persia cyangwa se Gulf ya Persia ndetse n'inyanja ya Oman. Ibi byatumye hafi 1/3 cy'ubucuruzi bwa peteroli ku isi binyura muri iyi nzira buri munsi. Ibi byanazamuye ibiciro bya peteroli ku isi ku rugero rwo hejuru. Ibi nanone byaje kuba intandaro y'ibibazo by'umutekano n'ubukungu ku isi hose. Ibi simbisubiramo, ahubwo reka twikomereze mu rugendo rwacu. Donald Trump yanenze abafatanyabikorwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo mu muryango wo gutabarana wa Otan, abita ibigwari kubwo kutamufasha byuzuye mu guhangana na Iran. Dusubiye inyuma gato, Amerika yatangiye kugaba ibitero bya mbere ifatanyije na Israel kwa 28 Gashyantare umwaka wa 2026, bivuze ngo ni muri myaka turimo, ndetse ihitana umuyobozi w'ikirengo wa Iran ariwe Khamenei n'abandi basirikare bakuru. Iyi ntambara imaze ibyumweru bitatu. Trump yasabye ibihugu by'Iburayi kohereza ubwato bw'intambara kujya kurinda inzira ya Hormuz kuko bishobora kubagiraho ingaruka mu byerekeye ubucuruzi. Icyakora abayobozi b'ibihugu by'Iburayi bakuriye inzira ku murima Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko intambara iri kurwana muri Iran nta ruhare bagomba kuyigiramo kuko nta nama bagishijwe ijya gutangira. Trump yagize ati, na Amerika Otan ni nk'urusamagwe rukozwe mu mapuro. Nibuzi kumvira mu migani, ubwo yarashatse kuvuga yuko nubundi ubufatanye bwibereye mu masezerano ariko mu gushyira mu bikorwa ntakirimo. Perezida wa Amerika yavuze ko nubwo ibihugu bya Otan byanze kumufasha kurwanya Iran ndetse no gushakira umutekano umuyoboro wa Hamas unyuzwamo ibikomoka kuri peteroli byinshi bikoreshwa ku isi, maze bikomeza kwinubira ibiciro byabyo bikomeje kuzamuka. Ati, mu buryo bwa gisirikare intambara twarayitsinze, ubo byabagizeho ingaruka, ariko bari kwinubira ibiciro biri hejuru bagomba kwishyura kandi nibashaka gutanga ubufasha mu gufungura umuyoboro wa Hamas. Trump yavuze ko igikorwa gito cya gisirikare batari gukora aricyo kiri gutuma ibiciro bizamuka. Ati, ni ibintu byoroshye gukora ndetse biteje ibyago bito. Yakomeje agira ati, ibigwari ndetse tuzahora tubyibuka. Nubwo yabise ibigwari, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, Ubutaliyani, Ubuholandi, Ubuyapani na Canada mu itangazo rihuriweho ku wa 19 Werurwe 2026 byavuze ko biri gushyira imbaraga mu gushakira umutekano uyu muyoboro. Aha, ubwo igihe kidusatiriye, munyemereye dusoreza hanga ikiganiro hato tutavaho tuvuga n'ibiri tutateguye. Reka tuzasubira ubutaha kuko ikiganiro mu binyamakuru nakagaruka kuri Matabaro Empire ndetse no kuri City20 Media Lab tuzasubira. Tega ikaze mu kiganiro mu binyamakuru.